baduha iminota 10 ta numwe dusiga kandi titunayirenze. Natwe turasezeye ko tugiye gutaha. Abantu ntibatuza niko batwigishije. Je guhera ubu kino giterane canyigishe discipline yo gutuza. Paseri Revera wacu Masombo ko yaravuze ati kiri kintu uzofatwa uzutuza ngo aya marangamutima yanigi. Kera uko nafashe byarangiye. Kongera gucapura umuto mikoro atayipaye byashize. Ko niko kuri bazatwigisha ariko duhinduke. Kandi uzobaze n'amakuru tibizosubira. Nzanza nongore umuyobozi wa gahunda ankonjorereho. Natampa nceceki. Byarangiye. Rero turasezeye natwe turataha mu bataha. Turasubira i Kigali ariko Mbarara nukuri Mbarara turayikunda. Izozo turabivuze kandi titurinjyaje niwo jyajya taki twaje gupokera hano ngunda kujyajya umpa ifaranga. Twarakatishije turongera dukatishe. Ndabashimiye Revera Sibomana Imana igumugisha uzobe pasiteri birakubereye n'ubundi. Turashimira perezida wacu mukuru mukubitire perezida wacu mwongere muyakubite cyane. Nubwo mwabonye ngo Sibomana uyu nguyu atakonfirime tacoba nimbaga mutayemo na system kutiyubakitse byabyemerewe i Kigali. Iyi Kigali byakunze bihano biza bikunda. Dufite n'ikindi giterane na nacamamaza kizabera igomba ku matariki 5 kugera ku 8. Abazashoza ukukera nje nakatishije ukukera ndigoma mu mawazo. Rero uwo n'umuntu tumwe ndavuze bozagaragiye kutobora mu ndirimbo no kuko mureka bashitse aribo tubyina kugira ngo twisanzure amakosa tuza tuyakora kuko twabyiganye mukanye dukubitanye inkokora hano amapfungije muvi nyuma kubyuma none basiga inzira kugira ngo natwe duhumeke mu amaguru niko kanwa kacu. Imani jewe akumva kwenye mapungufu yangu kiwafuza zatimia kankorereo kwenye mapungufu yangu ipo nguvu zake zatimia kwenye mapungufu yangu ipo nguvu zake zatimia. Sio mimi tena Kristo ndani yangu hayo yanitosha. Sio mimi tena Kristo ndani yangu hayo yanitosha. Kwenye mapungufu yangu ipo nguvu zake zatimia. Imana ibaho umugisha. Reka turirimbe 68 ntabwo nkwiye kujya niganyira mugakiza. Niyo tugiye kubasezeramo nanje ndabasezeye. Imana ibaho umugisha turabakunda. Nakuyemo isezerano rivuga ngo buri munsi azaja mpa imbaraga. Iryo ni isezerano yambaye ako mukagumane. Niko natangizanyije umwaka ngo buri munsi buri gitondo zoza mzukana imbaraga. Ni isezerano yambaye. Haleluya. Reka tuyifatanye twese n'indirimbo y'abantu bose twese tuyifatanye. Ntabwo nkwiye kujaniganyira ibasuko ejo zabanerewe. Ndaja nibuka y'ukwihoraho imenyizo byose uko bingana. Ifite umutima w'urukundo ukwishije tukishiriye. Unezero haleluya. Twese duhaguruke dufatanye umunezero
ndetse buri munsi azanikorere imitwaro iwe data kandi iwe mana kuko azanunga buri munsi azandambira muri ibyo byose buri munsi aja kwibarara ibyo nisezerano yampaye buri munsi aja kwibarara ibyo nisezerano yampaye mana yaje komeza utufashe utaramire ndezicumira orenize ijambo ukabure ku mbaraga zawe mu bikomeye biriho udaburira amaboko yawe ukwibaraga ku buntu bwawe haleluya kugasigihuza zakundana ukwibaraga ku buntu bwawe haleluya amafi ndetse buri munsi yagenera uburyo bukwiye azanikorera imitwaro haleluya iwe data kandi iwe mana kuko azanunga buri munsi azandambira muri ibyo byose buri munsi aja kwibarara ibyo nisezerano yampaye buri munsi aja kwibarara ibyo nisezerano yampaye mana yaje komeza utufashe utaramire ndezicumira haleluya sitabure ku mbaraga zawe mu bikomeye biriho udaburira amaboko yawe ukwibaraga ku buntu bwawe kugasigihuza zakundana ukwibaraga ku buntu bwawe twese turibona gutyo ukwibaraga ku buntu bwawe uri wasariba gutyo ukwibaraga Yesu amina ukwibaraga ku buntu bwawe Yesu ukwibaraga ku buntu bwawe ukwibaraga ku buntu bwawe